Lekala le SIU le tlo nyakiša dikontraka tša go amana le go tloša ga matlakala go tšwa ka mookelong le ditleliniking ka mono provinseng. Go ya ka molawana o fetišitšego ke mopresidente wa bo 55, SIU e tlo nyakiša gape le bahlankedi ba kgoro le borakontraka bao ba amegago bomenetša kabong ya dithendara. Mokgatlo wa bašomi ba maphelo wa Tenosa o re o amogetše go fetiša ga molawana wa go nyakiša bomenetša ka kgorong ya maphelo. Implementation must be visible. Implementation cannot only be on the paper. We must see people who were named by the SIU. Tenosa e re ga e thabiše ke go nanya ga mmušo wa province malebana le go tšea magato a kgalemo kgahlano le bahlankedi bao ba amegago go bomenetša nakong ya go reka didirišwa tša PPE. Jwale ka Dinosa re tlo dira sele sa tlhogana mo email re tlo no ba šala morago go fitlhela re bona gore ka nnete di-recommendation tšela di tloga di šalwa morago. Mmušo wa province ya Limpopo o re o hlomile komiti ya kgalemo go tšea magato kgahlano le bahlankedi ba mmušo bao ba amegago bomenetša go didirišwa tša PPE. Moleledi wa mmušo wa province o netefaditše gape gore ba tlo berekišana le lekala le SIU go dinyakišišo tša bona malebana le dithendara tša go tšholla ga matlakala. Rena as mmušo wa province re ikemišeditše go thuša batho ba SIU go tšwetša pele di-investigations ka moka tše ba di nyakang. Go ya ka pego ya SIU, kgoro ya maphelo ka mono provinseng ya Limpopo e kile a lahlegela ke dimilione tša diranta malebana le ditlabelo tša PPE. O letšetše gore SIU e buša dimilione tše dingwe tša diranta dinyakišišong tša kabo tša dithendara tša matlakala. Nna ke Mahlatse Phaladi wa ditaba tša SABC Polokwane.